Halo halo tretan. Alhamdulillah ya Allah. Pelotana abdina nika ampon leper. Pelotan dia apa ya? Ketan. Ya mun padinah tretan kita leper ki. Se leper kada ariah pelotanah walah rek molen kelak kulaku ini tretan ki beng itu tretan berdekat dus ya sema tepak kelesan apa di nah mau nang kalian di kocak apa pe ngari ya alatah tretan coba kaca nang kolom komentar aja dia ya bedah be semia sengare pelo tanah tretan. Wah, ngare dari ben semia. Mau nang kalian ngare padih otabah pelotan itu ngangkui mesin otabah ngangkui arean manual ngari ya tretan. Coba komen nang kolom komentar kaca pejengin nang kolom komentar tretan. Ari ka adus ari pak mata pak keleseran. Mun kalian itu ngangkui mesin at napah angkui alat sederhana ari ya tretan kacar boleh nang kolom komentar mari na iare tretan ye pasanan iyang ko ari ya tretan cong topik ya ngangko ken ko seperangkoh tretan mon elongo bolong ari ya kekeredekian pada mareki ya tretan yung kun orang ka seorang singangko kapi ngare mare ngare pasanan yang ko pasanan tretan nah mare yang ko ri kapi pas ngakan nah senwa se selah kengan merongki bede oto wa bedeh tempe bedeh cengina acan bedeh kok cakalna bedeh kuringa merongki mun ngakan nang tengah sabar ngari ongguan cut pasanan cek nikmat dah tretan mun lamare ngakan buah ambu lesoh ngantang pole ka keleseran bede cong erpan se tokang culu nah tretan bede ka satrawi bede ka adus wak se tokang makanin ka keleseran nah lengak ruwa pasanan tretan teti bulir-bulirnya itu padina langsung akrepes nang ebebe. Bagian ngarian dia jerami riah mau nang kalian dimanfaatkan untuk apa tretan tukang kue lah ari apa tretan esapuen wa bagian se jerami nah ruas setan orok ke bebe persen kepat aki bagian se bulir tretan pelain gih tretan bagian se persen nah mon jerami nang kalian itu kebe apa tretan mon nang daerah edina ari beki ka sapeh wak bedeka aturan sing ada aki sape nah sakapin nari orang se beletang ke ngobu sape ya toren ngalak tretan tak arapa dimanfaatkan ke angkui pa kana sape tapi pesan bede se kering tretan kebay apa kebay canggarok meneng kalian kebay apa coba kaca neng kolom komentar.